Halo semuanya, saya Cecilia Tarigan dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 34. Di video ini, saya akan menunjukkan proses pembuatan seblak. Seblak adalah makanan Indonesia yang dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat, yang bercita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi dan dimasak dengan kencur. Seblak sendiri merupakan nama bumbu yang terbuat dari kencur atau cikur dalam bahasa Sunda. Belakangan ini, seblak menjadi jajanan populer di kalangan pelajar, khususnya yang perempuan. Seblak selalu masuk ke dalam daftar makanan pedas favorit. Diracik dari kerupuk ditambah dengan bumbu kencur dan sambal pedas, rasanya semakin enak dan nagih. Penasaran dengan cara membuatnya? Mari kita mulai proses pembuatannya. Rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. I found a way to rock it. I go. I found a way to rock it. I found a way to block it, I go. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. Covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. I found a way to rock it. I go. If our love is running out of time, I won't count the hours. Rather be a coward when our worlds collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. Sekian video pembuatan seblak. Meski dulu bahan utamanya hanya kerupuk saja, tapi kini varian dan toppingnya semakin banyak sejalan dengan popularitas seblak yang meroket. Kini toppingnya ada kerupuk kuning, bakso, makaroni, kikil, kue tiaw, otak-otak,
mie, bahkan terdapat juga topping seblak unik seperti lobster utuh, keju mozzarella, cilok, hingga seblak rasa mie instan Korea. Bagaimana? Tertarik untuk membuat seblak di rumah? Oke, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.